Hei lihat, Ada apa? di sana banyak yang ngopi. Kita aja bakti sosial aja yuk. Hei bro, daripada kalian duduk-duduk di sini nggak jelas, mending kita bakti sosial yuk. Yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. Kepada Kapolres Biren dan komunitas motor klasik Biren yang telah memberikan sembako kepada kami. Terima kasih kepada Bapak Kapolres